Mogo Corner Atterbury Road and 25th Street, Menlo Park, Pretoria. Mo nomorong e ya mogala 012-452-9260 kgotsa o ka romela molaetsa wa WhatsApp mo go 076-841-2266 kgotsa wa SMS lefoko help mo go 48390. Gopola o duela fa o atlegile molatong. Go na le mabaka le dipelo. Mphela and Associates Attorneys, the law in motion. Na o rata seo se kwa go mo sale mo yense go na le ngongorego mabapi le mananego a Motse Community Radio Station o la le rena go ba gopola gore Motse Community Radio Station ga e phetagetše disebiso tša yona re tsebiše ka go ngwalela Motse Community Radio Station pele ga matšatši a lesomesela morago go kwa seo se sa go kgotsofatšego o ka romela ngongorego ya gago go Motse Community Radio Station PO Box 200 Alien Storen 0485 go ba emailing ye martin@mcrs.co.za go ba šomiša info@mcrs.co.za go ba letšena molaodi nomorong 076 1301 705 go ba go 013 944 8901 go metla go araba ka lengwalo pele ga matšatši a mararo morago ga go amogela ngongorego ya gago o sa kgotsofatše ke karabo ya rena o ka romela ngongorego ya gago go Consumer Department of the Independent Communication Authority of South Africa e le go ICASA mo adreseng ye Private Bag X10 Highveld Park 0169 go ba nomoreng ya mogala 012 568 3000 go ba emailing ya consumer@icasa.org.za go ba ka etela website ya bona ya www.icasa.org.za. Selemo goba marika dula le re ka se go fetogele re mogwera wa gago wa potego 96.3 FM, your friend to rely on. Pitša e kgolo le ye nnyane gore na di a swana ka gore ba rona ya kgolo le tše nnyane tšhelete lenano la ditšeng tše kgolo ge o fetša o romele bothata bja gago ka nomoro ye 066 070 3413 a kopane go pitšeng tše kgolo mošupologo tlhala bone Elias Nyane go fitlha ila lesupi šeo. Motheletši wa Motse Community Radio ya gona fa le go 96.3 FM ga re ya leboga ba mabenkele ba rekišitše bareki ba rekile ge e ka ba ga se wa reka le kgono a go sasa e tla ba letšatši la gago ka baka la gore a malapa ga a lekane ebile matšatši ga a hlabe ka go swana a lesomehlano la metsotso go itšwela go ere ya senyane 15 minutes the hour 9 o'clock ka gare ga lana go la pitšentše kgolo gona ka faka Motse Community Radio ya lekgotlakgatšo la selega gona fa le go 96.3 FM ge ka ba 96.3 FM ga e go fitlhelele o ka re topa gona fa le go www.mcrs.co.za a go ba le kgono gona fa letlakaleng la Dr. Moremi ke mo re le go live gona motheletši wa Motse Community Radio o ipsine ka go bona abo prof o ipsine ka go bona bokakapa gona fa we a gomme nke ke no re le kgono ka gare ga pitša yeo e kgabakgabago re na le Professor Moremi mo re lebeletšeng taba go hloka thare taba ye e bušitše bomme ba bantši bogadi mola ba bangwe e fetogile dikwero kapa setshegiša ka gare ga manyalo a bona taba ye e bea batho ba bomme ka fase ga kgatelelo mo ka nako tšohle go beiwa go bona molato ge ka gae thare e se gona ka nako tše dingwe e go tlabe motho a rakwe ka gare ga lenyalo go thwe ga a belege ge a fihla metseng ya pele a belege jwale re tlo kwa ka botlalo gore ga botse magareng ga monna le mosadi ke mang o a swanetšego a rwale maikarabelo tabeng ya ge thare e ba bothata ka gare ga lenyalo le go kwa ge e ka ba monna ka boyena o a kgona go ba le mathata a go hwetša thare na gona ke ka baka la eng
ka nako tsotlhe go šupiwa batho ba bomme ge thari e hlokega ka gae ngwanešo bea tsebe o ithute ka ge thuto e le mahala ebile e dula e yela bjale ka metsi a moela ka gare a ganoka ya ngwaritse. Ka nnete a motheletši wa Mmutse Community Radio gomme a ba sa tšo ntshebela fa ba re tloutša ba roka a ga di sepele di nnoši le kgone le di farafarile gape motheletši wa Mmutse Community Radio ba re o tla be a le gona a Dr. a Refilwe Makota e le go ngaka ya borena ya sekgowa ka kapa mo e leng gore re tla be re kwa mahlakore ka moka ntle le taba tša boloi ntle le taba tša eng kapa eng na ka lehlakoreng la sekgowa go na le motho wo a belegwego ba re ga a belegena ka baka la gore motho wa mme ba ka ntlhatsetša ka kapa lefase ka bophara motho wa mme ge a sa hwetše thari wa tseba e ba o ka re bohlola bo bongwe bo bogologologologolo mo mosadi ya modimo a tla bitšwang ka ye ke sepelago ka yona ye ke Khalamazi a e tla go ena re what's your name girl ke fetse ke bolela ke le ka kapa ya radio ke re geng ke be ba re what's your name mean ke be ke tla re ka kapa ya radio ka baka la gore ge o e kgoafatša o se ntšha ka dinko ga o no re ka kapa na go jwa ga e khona ka kapa a batho ba bomme a ba bitšwa ka bo moopa mo o tla kwang ebile di buledi tša go kgona go bolela ba re ge ba lebeletše monna ba re ke kgale a pompa taere ga e tlale e le ge go kodutliwa motho wa mme gorena ke ka lebaka la eng a sa be le bana ke ka lebaka la eng a palla ke go godiša kgoro ye a nyetšwego go yona ke boletše ka re ka nako nngwe o tlabege mosadi wo kapa motho wa mme ge a fetša go rakiwa gona ka mogare ga lenyalo leo ka kapa ge a eya metseng ya batho o kwe ba raua gape o ithwele ebile o belegile ma-twins e napile o thome go tepotšiša gore na ga botse bothata bo be bo na le mme wo kapa bo be bo na ntate o na jwale ke go boditše ka re le kgono le goba jwale ka mehla a ge e le thuto mahalalo ge e le thuto ke phamphang ge e le thuto re go fa yona mahala lebaka kgolo e le gore thuto e be phamphang e yele jwale ka metsi ya moela ga yela ka gare ga noka ya ngwaritse ke ngwaritse right nna ke ka kapa ya radio gona fa le go 96.3 FM šetša fihlile tloutša ba roka Professor Moremi go a ngaka ya borena ya setšo yeo e tsebegago mafaseng a kgole le ya kgausi ba gona a le bo Dr. Refilwe Makota tlodikwa ka moka tabatše kore wa tsa re tlodikwa ka moka re nyaka go dinyepolola kaka gore ga botse go ba go diragala eng ge motho wa mme a sa kere thari gomme re tlo e ka mo le ka mo na e ka ba gwa kgonagala gore motho e le motho wa ntate o tsa šoma ga botse monna megoma e šoma o tsa dithipa monna di kgona go beka dinama gomme go no pala ka kapa na e ka ba bothata e ba eng magareng ga monna wa lapa le mosadi a gagwe mara nnete ya go di feta ka moka ka kapa ke gore batho ba bomme ke bona ba šupiwa go kudu ge thari e pala ka gae re tlo dikwa ka moka ba gona ka sekgowa ba gona ka setšo gona ka fa a ga gone molato felo nke ke pote ka fa ge ke boa le bona ba phelo selemo goba mariga dula le re ka se go fetogele re mogwera wa gago wa potego 96.3 FM your friend to rely on pitša e kgolo le ye nnyane gore na di a swana ka gore ra rona ke kgolo le tše nnyane theletša lenaneo la pitšeng ke kgolo ge o fetša o romele bothata bja gago ka nomoro ye
066 070 3413 a kopane go pitšeng tše kgolo mošupologo tlhala bone Elias Nyane go fitlha ila lesomepedi bošego. Bothata bja gago ke bothata bja rena, re rarolla mathata ka moka dipitšeng tše kgolo le ka kapa ya radio mošupologo go fitlha la bone Elias Nyane go fitlha ila lesomepedi bošego gare. You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on. Alright, motheletši wa mmutse community radio ya gona fa le go 96.3 FM. A ke buile le bona a baphela tloutša baroka, ke buile le bona baphela bo Dr. Refilwe Makgotla a gomme ntle le tikatiko ntle le go senya sebaka ka kapa ya radio ke tlo kgopela a go thoma ka bo Professor Moremi ke ba fe sebaka ba dumediše setšhaba se sa tšeegalaka ya ba phela ba re ladies first mara le kgonle ke kgopela go thoma ka mongwe wa sešeba mane a ga gone molato felo Prof e re ke tšeng ka se ke lefeng sona le kgoneng go dumediša motheletše kgole le kgauswi mo a re theleditšego a le gona a ke leboge wena malome ka kapa ke dumediše mešate ka go fapana kgolela kgauswi mo baleng gona ke dumediša magoši bo mmakgoši ke dumediša di-bishopo di-archbishopo le bo mma ka kua kerekeng tše kgolo ka go fapana le bo mma moruti ke dumediša setšhaba ka moka kgolela kgauswi mo baleng gona batheeletši ba sea le moya sa segaga borena sa MCRS ke dumediša kgolela kgauswi mo lelong gona ke re dumelang ka gae ka moka meloko le metswalle bašomi mmogo le rena ke re thobela a re a leboga professor a re tshepe ebile re dumele gore madume a amogetšwe ka diatla tše pedi ebile e le diatla tše borutho doc nke le dumedišeng batheletši kua gae ntatele ka kapa ha ke thome ke dumedise wena yo ke dumedise prof ke dumedise le batsamai ba hae ba nang le bona mo ene ke boya hape ke dumedise baleledi bo botlhe ba MCRS ke re madume pasekeng e kgolo e re lebileng go yona modimo ba sireletsa le lote ditseleng dumelang bo botlhe dumelang a re ya leboga ruri Dr. Refilwe Makgotla Dr. Ref ga gone molato felo o mongwe o tla nagana re ge ke re Dr. Ref ke ra ref yela ya go fa batho ditšhelete gomme wa a se yona ye ke ref ya motho ke doctor ya borena ya sekgowa yeo e le go gore re tla be re tsamaišana le yena le tšatšing la lekgono re lebeletše taba ya go hloka thari prof yeah ntle le go senya sebaka mongaka batho ba nyaka go tseba ka baka la gore taba ye ya go hloka bana ke hloba boroko ka malapeng ebile go na le bomme bao ba buileng magadi ka baka la go hloka thari batho ba go hloka thari ba kodutliwa ka mehla batho ba go hloka thari ba bitsiwa ka mabitso gomme taba tše re tlo di kwa gabotse le kgono nna ge motho wa mme ke gopela go thoma ka mo go lena gape ge motho wa mme a šalle a hloka thari ke ding dilo tše di ka hlolang kapa tša hlolla motho wa mme gore a se ke ya ba le bana malome ka kapa a ke leboge hlogo poledišano ya letšatši la lekgono ka pitšeng tše kgolo bomme kua gae le bontate kua gae ke na le nnete gore ba tloga ba buleletše volume go felelela ka mo lehlakoreng la rena tabeng ya gore o kreye nako nngwe bomme ba itemogela mathata gore ba se ka ba le bana ke lebaka la gore kua moragong gantši batswadi ba rena be ba re ge nako ya go belega e fihlile be ba thušaga ka gae so dikobo tša bana ba fela ba re ke di-placenta be di šala ka mo gae so batho ba go tseba ba di tšea ba di bereka gore yena ngwana o a belegweng
a tle a thome go te tshokola ka taba ya pelego ene e kgona go bua gape ka lebaka la sebabo se sentšhi e kgona go bua gape ka lebaka le e leng gore ke la batho go no rata go no re ge motho a swanetše go ba le ngwana e kry le gore o thoma go itemogela gore wa phuma mola le mola kore nakong ye ntšhi batho ba gale be ba tšea di-placenta ba di tšea ba di bereka ba di epela ka nako yela placenta e leng ka fase mobu e bolang popelo ya motho ga a šitše a godile ya bola batho ba thoma go itemogela go ba le di-fibroids o thoma gore kore mosadi a re ke a swara e thoma e re 2 months ya phuma e thoma e re 2 months ya phuma ba mo senya popelo a sa lemoge ka lebaka la kobo e ileng ya tšeiwa le sebabo se sentšhi se ya kgona go e tlhama le taba ya gore nako nngwe o kry-ile gore go no ba le batho ba ba neng mona wa gore ba sa nyake go go bona o e ba le bana ee re ya leboga prof tlhaloso ya lena e kwagala a gabotse mongaka nke ke pote ka mo lehlakoreng la sekgowa go dr refilo makota nke re kwe gore ke ding tšeo di ka fetšago di hlolla motho wa mme gore a hloke thare dr ref malome ka kapa ke a leboga ka mo topicing e ya rona ya today a ke itse mara question ya hao ne le specific to say gore ka mo bomme but however e ragala ka both sides yeah so ke tlo lebelela ka mo bomme because ge re bolela gore mme ha kgone go belega ka sekgoeng re be re re ke infertility so infertility e etsagala e le gore motlhomongwe motho wa mme le ntate ba zamile gore go have unprotected sex for a period of 1 year then mme a tla a re ke palla ke go catcha then that's what we consider as an infertility so mo moseding ke dilo tse dintšhi tse leng gore di ka e cause firstly ke re ka ba di bothata ba ovulation ovulation ke ntho e leng gore e etsa gore usually ge mosadi a ovulate it means mosadi it's very fertile then by the time a fertile then it gives a sperm a chance to meet with an egg then to make an implantation di kgone forma motho but then if mosadi a na le bothata bo so ba gore ga kgone ovulate the causes that thing it can be gore ba bang basadi ba na le go nna menstruation for longer time which is maybe ka bo ma 35 days cycle usually normal menstruation is 28 days but if mosadi a thoma anna mo di periodong for 35 days cycle of menstruation or less which can be less than 21 days then it means me gana chance of ovulation then that's when it comes a ka se kgone gore e ka nna ya mo fa bothata gore a cash another thing mosadi wa mme e ka nna ya nna popelo ya gage or re reng di structure tsa gage ka mgo di fomegileng ka teng o kra e le gore ga di a fomega in a way e leng gore di na le maungo gore di ka tshwara ngwana ke ra bjang sometimes ba bang ba na le go nna le like ke di big words which I'm not gonna mention but I'll try to explain in short gore like o kra e le gore go na le di PCOS which is bolwetsi ba bothata ba the uterus mo ileng gore ha e gone gore structure sa teng it's not well formed also the fallopian tubes mo ileng gore o kra ile gore maybe di na le mo di tswalegileng mo teng or di na le bothata ba due to the infections tsa di STI and all that then ha di sa gona go function correctly gore sperm se gone go feta then se ile go kopana le le go tshwantse se kopane le le then another thing it can be due to fibroids prof setse a iboletse di fibroids ka mo uteruseng ya mosadi because if fibroids re kana ra tsaya gore ke skutu se se milang ka mo popelong ya mosadi so once motho wa mme a nna le di fibroids gantši o kry e le gore because for implantation to take place o tshwantse e tle implante ka mo popelong ya mosadi so gantši di fibroids tse le kry e le gore di tletse ka mo le then a di kgone gore di fe le ntho ele di formileng gore di kgone ira implantation and again gape le di repeated miscarriages okra e le gore motho wa mme o nna le di miscarriages tse ntši tse sa feleng le teng o tshwanetse gore o batle go itse gore bothata ke eng gore a tle nne le di miscarriages tse ntši tse tshwanang le tsone tse again le motho wa mme o ileng gore o overweight or underweight
motho o tshwanetse a nne according to the BMI ya gage ya mmele. So once motho a nna e le gore o mo high BMI, which is overweight, ha e kgone gore like o tlo struggle to fall pregnant. And then because of ing, you remember gore motho ga le overweight o prone or o exposed to malwetse a mantši a go tshwana le bo di high blood, di tswekere, lo mamang, which will make you to take treatment. So some of the medications they causes a woman to be infertile. And again, ge o le underweight, remember gore implantation gore o kgone go nna pregnant go tlhokagala di nutrients and all that. So once a person anya overweight, it means o na le di problems tsa go tshwana le bo anorexia or binge eating and all those things. Motho a to kra ga fetso go ja, so marwaya o induce vomiting wa dire. So ha a kgone gore a kry di nutrients tse enough gore go tlo kgone go nna le implantation e leng gore ya diragala. So yeah, I can say those are just few things tse leng gore di a diragala gore motho a mme a ka palla ke gore a nne le ngwana. And again le genetics ka mo gae o kry le gore vele ka magae ha gona pelego. There is some certain factor e leng gore ga iteng ka mo gae, and then le yone eo e ka nna ya nna one of the causes mo basading. Re a leboga doc. O sa le gona mo we nke ke bolele ka di preventions, di pilisi di nalete tše batho ba bomme ba di tlhabang go thibela pelegi. Dilo tšela di a kgona go fitla mo e leng gore di kgona go fa mosadi tlhokego ya pelego. Ntate ka kapa ga di fe mosadi tlhokego ya pelego. It's just that like basadi ba bantši kry le gore ba nna on prevention for a very long time. So for them gore ba kgone go nna pregnant, it takes time, because remember prevention, it's a hormone e leng gore we introduce in our body when you having that contraceptive. So immediately if there is a hormone in your body, it means it will take time for that hormone to be suppressed, or the hormone gore it tloge mo mmeleng wa hao. So there is no other way gore like o kare ki rile then ki tlhokile ba re ki reachitse a point ya gore ha ke kgone go nna pregnant because of the contraceptions. All right. No re a leboga Dr. Ref ditlhaloso tša lena di tlogile di kwagala kudu. A re lebeleng taba ya monna gore monna e hlolega jwang ka go yena gore a felletše a hloka thari itlholo ya motho wa monna gore ba re ga a belege goba mohlomong jwalo yao. Malome ka kapa ka mo tabeng ya banna ya kgonagala. Go ne le banna ba bangwe ga ba ne maatla bonneng ba bona ka hlago. Yeah. Go ne banna ba bangwe ga ba ne maatla bonneng ba bona ka lebaka la meleko ye ba sepela le yona. Yeah. Go ne banna ba bangwe ga ba ne maatla mo go bona ka lebaka la bothata ba madi a ditšhila le mokgwa wa sebabo se sentši se ba tsamayang le sona. Ge o ka re o le monna ba tšea seaparo sa gago sa ka gare ba go bereka ka sona gore ba go tswalela letheka, tlo phela o lapile, o tlo re ge o re ke ya ka digwareng, ge o re ke a thoma wa ba o fetša ka pela o sebe wa fihla mo la santšong o ye gona. So ka mo lehlakoreng la rena la tumelo ya setšo kudu re lebelela mathata go swana le yao, le gore ra lebelela le gore taba ye ya gore o le monna o hloke pelego nna ke le abela goba o tšeetšwe seaparo goba mmele wa gago ka bona o ne le bothata bo borileng bo bo hlokang ditaelo ka gare na. Ke ka mokgwa rena ka mo lehlakoreng la rena la setšo re llelang go lebelela ka gona, re tsitsinkelang kudu re lebelelang gore go diragala eng. Yeah. Right. A re boleleng ka matla a digwara gore monna ge a kopana le mosadi go hlokagala matla goba as long as monna a kopane le mosadi, then ge monna a releasa and then mosadi go sa kgathale gore mohlomongwe a ke fe motlhala ke reng sperm se sa monna se ke reng ke nyaka go e bea ga botse
kore mohlomongwe Bomatla ba teng. bomatla ba gona ke bontši ba sona bomatla ba sona go diagalang as long as monna a kgona go hlapologa a hlapologela mo mothong wa mosadi go na le gore ba re spam se sa monna se sirileng ga se kgone go dia ngwana ya kgonagala o gopole gore malome ka kapa banna ba bantši ba tšea gore spam sa bona se be le matla ke gore ba nwe dipitša fela re le banna a re je dijo tše e leng gore di swanetše gore rena banna re dije ka nako ye nngwe go na le mehlare ye e leng gore e gona ye e leng gore e kgona go thuša banna ge ba ija like di-avocado di-banana kore go ka go fapana mara go ne dijo tše e leng gore monna ga a dija kudu-kudu di napa di mo thuša di fa le spam sela matla then ge o enwa tšela le tšela di no ba di thuša mola le mola so nako ngwe re le banna a re je dijo tša maleba tša go kgona gore thuša gore re kgone go ba le peu ye botse e re ge e ya kua go mosadi e kgone go mela mara re tla kwa ka mo sekgweng gore bona ba etse ba buang matla a mohlapologo wa monna doctor Okay, a ke itse gore ke a itlhaloganya putsiso ka mokgwa le butsiseng ka teng but then le batla go itse gore ke eng se khosang low sperm count or to say gore sperm sa ntate se na le matla putsišwa ka e re ke hlatholle monna go ne le banna ba bangwe jwale ka ge profa a hlalositše gore o kry-a monna a sena matla a thobalano and then o mongwe o na le matla a thobalano na gore mosadi a kgone go catcha o catchisha ke ge monna a ne le matla a thobalano goba monna le ga se ne matla a thobalano se leng se a kgona go tsena mo mosading a ka kgona go belegisha motho wa mosadi ntate ka kapa tse tsotlhe tse di etsa ke the sperm count regardless of gore motho wa ntate o na le matla or motho wa ntate hana matla na o ka nna wa nna o phidile yana ka mkgoleng ka teng o le malome ka kapa wa kry ile gore sperm count sa hao se ko fatshe if that is ko tlase then you can be strong in however way but then o ka se ke wa gona gore o gone go catchisa mme wa motho wa mme yes okay no a re a leboga go na le motho wo e le go monna kapa e le go mosadi a no belegweng a sa belege a belegwa e mohlomong e le moopa nka e bja jwalo malome ka kapa ya kgonagala nna ka gahlane le yona ga ntšhinyana ya kgonagala ke sa tsebeng gore ka mo go bo DR ba etse ba jwang ya kgonagala ka go ya ka moggo le rutilweng ka gona ka mmele wa motho go ne kgonagala gore motho kore a no belegwa e le gore yena ga a ne thari total ntate ka kapa ya etsagala eo mara before o tlore motho o belegilwe le gore ga ana thari go na le di-test tse e leng gore o tshwanetse o di etse pele before o ka tletle wa re wena ga o na thari but go na le dilo tse e leng gore ra kgona gore re go thuse ka tsona gore o kgone go kry-a ngwana because go na le di-method tse dintši tse e leng gore ge re setse re kry-ile gore bothata ba gago keng because ke nagana gore dilo tse ke di buletseng tsa gore di ka causa gore motho wa mme a sekebe nne a kgona gore a nne le pelego ke dilo tse e leng gore if o batlile medical help they can be resolved di a kgona gore di thusege re lebeletse whatever e tlabeng e le a cause so for us to can rule out to say motho o gana pele gore tshwantse re be re bolela gore okay it's because of ona le bothata ba structural problems like ke boletse gore cervix or the uterus ha e right e tlhoka gore go be right re ka dira so mohlomong motho o na le di-fibroids gore motho a kgone gore a belege re tshwantse re montshe di-fibroids tseo a utlwisisa so eo ka mo lesaeteng la rona re ka se re ya kgona because we can go for other options to say gore okay you've been trying azange wa catch at all before so these are the alternate that you can make gore o kgone gore o ire o kere ngwana o ile ngwa hao but yes a re boleleng ka mengwaga
Yeah. gore re sa bolele ka mohlolo wa modimo re bolela ka a normal Yes. mengwaga ya kgona go counter mo mothong wa ntate goba wa mme gore a ska ba le ngwana ya mengwaga ya counter kudu mo mosading ya go ya ka tsebo ye nna ke nang le yona kudu mo mosading mara le yona e laola ko gore ge motho ka kapa sa be le ngwana santse ntwa mathomo go šetše o ya go lata bo ma 20 after 25 go a kua maybe o šetše o feditše dikolo o šetše o teperekela o sa be le ngwana o swanetše gore o thome go nyakišiša gore why ke sa be le ngwana and then go ka kry-a le gore o šetše o tsamaile for 15 maybe 15 years so spela doctor just go hospital le tša setšo go sa be le ngwana go ra re go tla ba problem but mengwaga e ya kgona go counter gore motho a feleletše le gore no maybe ga a sa kgona go ba le ngwana a re maybe mosadi o na le 58 years re mo gapeletša gore a be le ngwana re ka feleletša re mo khosetša mathata goba di-probleme mo go yena tše e leng gore di ka tle di a feleletša di mo khosetša malwetši mola le mo le gona e ba riski e kgolo eno se kgona le moroba ya so mara batho ba bantši ba e leng gore ba ile ba hloka bana e le ba bagolo bo age ya go swana bo 45 46 nna ke ile ka thuša ba bangwe ba kgona go ba le bana Dr. Ref mengwaga ka mo lehlakoreng la lena ka tsebo ya lena mengwaga ya kgona go ba affected mengwaga e ya affecta motho ka tsapelego because gopola gore tate ka kapa ka ge ke boletse ka di-courses so some of the courses di a le ka mengwaga tsa gore why motho wa mme a ske benne a kgona go belega so mengwaga ge setse e le mengwaga e ile ko dimo di-hormones di a affectega there is change of everything malwetsi a thoma go ikisa ko godimo so go thoma go nna le di-distraction so that's why e le gore we prefer gore the earlier the better the sooner the better like re ske benne ra kra re jajana re motho o nnile le ngwana at the age of 21 that's a very good age to have a child and then o mong a tla re ke emetse 35 years gore ke nne le 35 years e tla nna gona ke etsang ntho re tlo go bitsa gore an advanced maternal age because mengwa ha o setse ile and then chances of gore ngwana ha o atle a se alright at some point a se o phidileng hantle ke tse di leng gore di go godimo because of mmele wa gago physiologically wa change prof yeah monna le mosadi tshiba yeah ba ka ga bona batho ba hlokile ngwana mo ibile ntate ka dinako tsohle a dulang a šetše a tšere molato a o phara ka go mme gore mme ke ena a pallwago ke nyaka re no ba le metsotso e ka ba meraro e ka ba mene nke re boleleng le batho ba ile ba babedi re ba feng maele gore ke eng seo ba ka se dirago ile ba babedi gore ba kgone go thušega tabeng ya go kry-a ngwana monna le mosadi ge ba sa kry-e ngwana ba tswa lesolo ge re tswa lesolo re ra gore jwale re ya go bona go bao e leng gore ba ka kgona gore nyakela gore bothata ke eng gore re palle ko go ba le ngwana ge re ka re tswele ra kry-a e le gore mosadi ke yena a neng bothata ba gore go sekebe go ba le ngwana ke le monna ga ka swanela go nyatša mosadi ke swanetše go fa mosadi thekgo ya go bontšha gore ke tlo go thuša gore ngwana ba feleletša e ba gona ge re tswele re ile go nyaka thušo re ka ba re ile di-docteng tša go fapana whether ke it's a traditional healer or maybe a medical doctor a swanela re le ge ba ka re monna wa pallwa wena o le mosadi o mojatše o bošitše o mo naganela ka mogae o moroga o mokgwa sa kgoneng go ba le ngwana ka gona a e bereke jwalo last year around maybe October ke ile ka thuša couple ye nngwe e nyakana le ngwana ba le ba babedi monnola ba šitša lositše more than 150 something thousand a nyakana le ngwana a sa mo kry-e
ka ba ke mmotsa ka maele a mabotse ke re monna gešo wa tseba gore mo o tlo blame batho wa ra ba go thuša probleme ye e tswa kgole mama ga go a tseba gore kua gae ka nako o belegwa go riagetšeng ka wena a founela mmage mmotsa the same ya ntho ke le botsang kere ba tšere placenta gage ba e bereka ra ya mo ba e berekileng gona ra e berekolola ba gabotse ge ke bolela so monno o le mosadi o ba ne le ngwana ba ne le ngwana be ba ne le 44 monno mosadi o ba ne 44 years ba ne le ngwana bona wa mathomo so ka gare ga relationship ge mosadi a sa be le ngwana ke maikarabelo a monna go ema gore a be le ngwana ke ile ka kgatla ke ba bangwe malome ka kapa mosadi o la o ile a tla re ka kua bogadi baka ke masogana 5 masogana ka moka ga bane ngwana ga bane bana masogana ene masogana ka moka nyetši basadi jale basadi ba bona ba emelela batla go nna ba re monna moroka thatashibo ka re la tseba gore mo gore re loke bitšang banna ba ba lena letle le bona mo e ka se kgonagale gore lena ba le banna ba ba 5 go hloke go moteo a hlokang ngwana jwale ke thomile le bona a segale ke na le nnete gore ge re ka berekišana dilo tše dintše malome ka kapa re santse re dithute gore dilo tša Sesotho ge di fihla mmeleng wa motho di a senya mo gongwe a re tsentšheng letsogo re le mangaka a setšo re thušane le basekgowa le ka tsebo ya bona and then batho ba tle ba kgone go ka kry-a bana problem e nngwe banna a re bolele basadi ba tšhaba gore botša gore monna Hlabirwa gore ge mosadi ga ka re Hlabirwa wa pallwa o fila gore go rugile ebile o šetse o nyaka go bitša bageno ka mogare ga lerato go no nyaka ga nnete maele go kwešiša go se nyatšane go se tšeo mongwe ka mokgwa mongwe go se fele pele wa ikwešiša malome ka kapa so family a ke re go njwale batheeletši ba ba re theeleditšeng e le monna le mosadi ba le ga bona ba ne sa bona goba ba se ne sa bona ba lla ka mehle le mehle ba rapela modimo ba nyakana le lesea ge le sa tle a berekelwa gore le tle le fetse le tlilo kae ka gare ga lapa ke re monna o ile a losa 150 something thousand a nyakana le lesea a nyakana le lesea malome ka kapa mara pheletšo o ile a feleletša a thušega ka lebaka la tshepo le tumelo ye a beng a le go yona ene ye nngwe tabaši ge re le batho nako nngwe ra etebala malome ka kapa ke rata go lemoša baswa nako nngwe ra etebala baswa re feleng re tinyaka ka gare ga lerato la rena batho ba ne go se re naganeletše di botse o nkwešiša kudu tabeng ya pelego ba e tlaema malome ka kapa seaparo sa motho sa ka gare se kotsi go belegela gae ka nako la o belega motswadi ya gago o tlaletše wa kua and then pheletšong se sengwe sa ngwana gage se a timela gona mo ntho ele e tlo swara ngwana mo la pele a šitšane 30 something years taba ke tšee Dr. Ref jwele ka motho wa mme maybe ka gare ga mmereko wa gago goba ka ntle ga mmereko wa gago o ka fa batho maele wa reng monna le mosadi e le bao ba nyaka go ngwana ba sa mogwetše ebile mosadi a šetše a šupiwa ka monwana ebile ba šetše ba nagana go mohlatlamiša gape banna ba a hlatlamiša o ka reng mo go batho ba ntate ka kapa batho ba he batla ntho ya mathomo re tlo batlang go itseba ke like history ya bona gore ge ba re ga ba kry bana bothata e ka bo e le eng e ka bo e le ka mo lamme or e ka bo e le ka mo seteng la ntate na and re tshwanetse re itse gore before bona ba kopana ba kile ba na le bana ba ileng gore motlhomo ba teng ka mo masaeteng na bothata bo thoma go iragala ka bona ba le ba babedi or le kgaleng le ka montle ka mo a bana na so ke dio tse re tlo batlang go di itse and then hape ho tla ke go boleletse ke re bothata ba gore motho a ska ba le ngwana ha se ka mo mosading fela le ka mo bontateng ba diragala so re tlo thoma ra ba investigator ba le ba babedi ra ba ira di test ba le ba babedi and then ge e se re ba ira di test ba le ba babedi ba tsamaya treatment ba le ba babedi
o treatment e tlo go tsamaya ke o e leng gore morago ga di-test tseo re kry-ile gore bothata e ka bo e leng godimo ga o mongwe so ntho e important mo ke gore re kgone go itse history gore batho ba ke batho ba kileng ba casha pele or mme o ke motho e leng gore o na le bothata ba di-miscarriages or ntate o ke motho e leng gore o na le bana ko ntle maropalla ke go ira le bana le mme wa ka mo ntlong fela na so ke ka mokgwa re tlo itsang ka teng re tlo ithomang e le mo yes re a leboga magagesho motheletši wa motse community radio a gona fa o re theleditšego o le gona o dumeletšwe ge e ka ba mohlho mongwe o šomiša dikgokaganyo tša leyago di-facebook tša gago o ka botšiša potšišo kapa mohlho mongwe a ke no re potšišo ke se ka tlhoke re mohlho mongwe o ka tlaletša se o nyakago go se tseba ke a tseba gore le batho ba bomme le bontate ka mo magaeng a lena ba bangwe ba ne bana ba babedi monna o nyaka wa boraro ga a tšwelele mosadi o nyaka wa boraro ga a tšwelele botšiša magagesho re mola letlakaleng la Facebook re live letlakaleng la Dr. Mremi ke mokana bile le gona ka fa letlakaleng la pitšentše kgolo at MCRS le gona fa o le ka tsena magagesho la kgona go ntšha maikutlo a lena gona ebile la kgona go botša fao ba tlo le araba go ba letlakaleng la morwa motšha ka kapa maubane morwa motšha ka kapa maubane o ka tsena gona fao ke moka wa botšiša se o ratago go se botšiša ke moka ke dumela gore ba tlo di araba ka moka diputšo tša lena magagesho ke kgopela go ya ka mabenkeleng pele ke ya ka mabenkeleng Professor Mremi Dr. Ref go na le wo a ratago mohlho mongwe go lahlela legonyana ge ke tsene mo letlakaleng la rena ke gahlana le mogotho Anthony a re le kae malome ka kapa le Prof Mremi ke kgopela thušo nna ke na le mengwaga ye 53 a ke ne thari ke kwa bohloko moyeng wa ka ya mengwaga šiona nakong ye ntšhi ke nthwela ke e bolelang ke re wa bona go ka bona motho a hloka ngwana go fitlhelela go 50 something go a kua e ne go ba boimanyana mara ba fela ba re no 55 ke yona e leng gore re ka re lekile re paletšwe se nka se bolelang mo go mmeo ke gore a tle re leke re bone ke sa tsebeng gore doctor ka mo yena o reng mme o re o na le 53 years o re ke kwa bohloko o nyaka lesea mme o sello sa gage ke kwa sentsena pelong o ra re ke kgalanya ka mme wa modimo a sa fihlelele mo e leng gore o ya gona 53 yeah so gantši mosadi ge re mo thuša re fela re mmotšiša go sa bona lehlapo na and then re kwešiša gore ga a bona lehlapo go ra re sana le chance e ntšhi ya gore re ka kgona go mo thuša jwale ka ge re ne le basekgowa a re kwa gore bona saeteng ya bona ba ka eletša mama ba reng Dr. Ref malome ka kapa le Prof mme o na le mengwaga e 53 so ntho e re tshwanetseng re tsebe ke gore o kile a tsamaya while a ne a sentsene a le o monyane like at the age bearing ya gage ya gore a ka kgona gore a ime o kile a tsamaya na because then if e le gore o kile a tsamaya a zama dilo tso tsotlhetse then ke nagana gore ka nako nke a itse gore gatwe bothata ba ge ke so gone yanong at an age like 53 re tlo re ra mo investigate to say gore bothata ba mama e ka bo e le eng I think re tla be le gore ga re ri of any good because ra itse gore already like go le tate ka kapa kere the more me o golang the more chances gore o tle ka ngwana o e leng gore a alright bo di Down syndrome bo like malwetse a mantši a e leng gore a affecta bana due to the hormones and all those things so mama he re tlo lebella ka mo ke sa itseng ka mo go bo Prof but on our side we wouldn't all like honestly advise gore mama re ka go thusa gore o kry bana I think she could have went for help at a very young age or early age than this late because gone yanong me wa borona o setse a godile like 53, honestly it's 53 so
re motlo motlisetsa mathata like o kile wa bona so a ke itse ka lesateng la bo prof gore bone ba ka ithoma ba re ba ithoma kae a gone bothata prof le duma go latlhelanyana ke a le bona ke duma go lahlela ke re pele re mo ahlola yeah mama a tla tšike ka gae re bone gore le ka bona eng ya pele re ka mo ahlola ke na le o mongwe šomo malome ka kapa o re ke Innocentia Mankopodi mama Tebo Mantšhidi yena o re ke kgopela thušo Dr. Moremi malome ka kapa le doctor ka mo ke hloka thari ke ne mengwaga e 35 years go ra re wo o nyaka ngwana o na le 35 years ga a kry ngwana ya 35 is alo monanana mana yeah a ka mogwetša ya ke nagana gore ge a ka tlatšea difounu re ka tla ra bontšhana ra bona gore ria jwang taba ya batho ba go hloka thari ke nyaka go ba lemoša re le kgolle re tletše bona mo ke ba tshepiša gore thušo ba tlo e kry-a thušo e ka sepalele Sesotho ebile ka sepalele Sekgowa e kgonagale re tletše lena mo re tlo thuša lena mo ba botšeng ka mo gae kgolela gausi mo ba leng gona mama Mankopodi mama Tebo Mantšhidi nambile re go ngwadile wena re tlo go thuša re o kry-a testimonial ka wena ke nyaka go bona o e ba le ngwana ba bang ba kae go ba re ka go nwa metsi ra boa re tšea ba bang ba ba thieletše ra kwa re ba re a re nwe metse prof You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on. A o na le mathata a selapa malwetse a go fapafapana go akaretša le a bong Professor Ngaka Moremi Tloutša Baroka o gona go go thuša. Professor Ngaka Moremi o thekga dikoma le metsi ebile o thasiša ka mekgwa ya go fapafapana e ka ba setšhupje sendau sepedi le sekereke ga se fela gape o thuša le ka merero ya tlhabollo go basadi le baswa yena o hwetšagala house number 23 ga matlala a Ramošebo gausi le Letamo Marble Hall 0405 ge o nyaka thušo o ka letšetša morena Malefo go 072 133 6761 goba Professor D Moremi go 079 170 9862 Professor Ngaka Moremi Tloutša Baroka. Molaetša o bohlokwa go borrakgwebo potlana ana o nyaka go godiša kgwebo ya gago e ka ba kgwebo ya gago ke ya car wash barber shop hair salon spaza shop goba bakery goba o rekiša dijo photographer goba ke kgwebo ya fruits and vegetables corner goba ana o rekiša dikgogo dipudi goba dikgomo bjalo le bjalo wena tsebiša setšhaba sa geno ka go ipapatša go Motse Community Radio Station e kgokaganya le lefapha la dikwalakwatšo la MCRS go nomoro tše 072 916 0410 o hwetša tshedimošo ka botlalo gomme o ipsene ka go bona makala a kgwebo ya gago e golela godimo molaetša wo le o tlišetšwa ke Motse Community Radio Station Marketing and Sales Team MCRS, your friend to rely on. selemo goba mariga dula le rena re ka se go fetogele re mogwera wa gago wa potego 96.3 FM your friend to rely on pitša e kgolo le ye nnyane gore na di a swana ka gore ba rena ditaba tše kgolo le tše nnyane theletša lenano la ditšeng tše kgolo ge o fetša o romele bothata bja gago ka nomoro ye 066 070 3413 a re kopane go pitšeng tše kgolo mošupologo tlhala bone iri senyane go fitlha iri ya lesomepedi bošego bothata bja gago ke bothata bja rena re rarolla mathata ka moka dipitšeng tše kgolo le ka kapa ya radio mošupologo go fitlha la bone iri ya senyane go fitlha iri ya lesomepedi bošego gare
friend to rely on. Right, motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM re lebeletše taba ya go hloka thari mo e leng gore ka lehlakoreng le lengwe batho ba lefase ba kgona go dira motho gore a hloke ngwana malwetši a lefase a kgona go dia gore motho a hloke ngwana ba di hlalositše bo Professor Moremi le bo Dr. Refilwe gore ngwana mohlomongwe le di miscarriage tše dintšhi le di abortion go le di kgaetšedi tša rena tše e leng gore ge ba kgona ba tekereya gore ba ithwele napile motho o no nwa tša go nwa go ba ya kae wa kry-a ka nako ngwe ebile a šha dirile tše pedi tše tharo ke bona Dr. Ref ka mola o tlogo a šikinya hlogo o ka re wa e kwa tabe ke bolago ka yona Dr. Ref malome ka kapa ntho e bolelang ke nnete because batho ba bantši o kry-ile gore ba etsa di-abortions go e bea pila ba etsa di-abortions and di-abortions tse ba di etsa go kry-ile gore ba di etsa ko di-back street tsela tse illegal and then batho ba teng ba ba fa dipilisi gore tsa dipilisi o tsamaye o lokela ko gae o tlo no bona selo setso without knowing gore motho ole o ne a le how many weeks because once e le gore o fetile 8 weeks each and every woman when you're pregnant o tshwantse ha fetsa go nna le abortion let's say a ile go kolomakiwa popelo so e boela gape ko profo gore popelo ya motho ka mogwa e tlhalositseng ka teng e senya ke tse e di senyang ka setso so ka borona gore nako ngwe o kra ile gore e tlo nna gore ntwe e saletseng ka mo popelong ya motho wa mme because it's a foreign body then e etsang e a bole ka mole so ge thoma e bole e damage the layer e leng gore implantation o tshwantse tletse mo teng so ke one of the concerning matters tse tshwanang le tsona tseo gore gantši re etsa di-illegal abortions and then re skebe nne ra ilo go kolomakiwa ra ilo evacuatiwa that popelo eo maabane ke be ke tswa mpheleng ge ke fitla mola ga matlala lekgwele re mola ke re nke ke kry seno maphodinyana ge ke kry seno maphodi napile go ba le o mongwe o ka re wa ntemoga gore ke nna gore banna ka kapa we napile re a ema re a cota go ba le ausi a kgaetšedi aka o mongwe o atla o rene ke kwa o ka re ba re ko wena ka kapa ke re ea ba re ke nna ka kapa napile o rene mane ke ne le mathata kgaetšedi rena o tlhokofaletse ke ngwana wa mathomo o ka re o beane le bo ma 6 hours a belegwe and then a boa a ba le di-miscarriage tše pedi so ga a sa kry-a ngwana a sa ba le bana so a setlong a sa ba le bana ke mmotšiše ntho e te fela ka gore na a kry-a re ne maitemogelo kudu mo go tšela ke mmotšišitše gore na ka lekgo la ngwana wa gago wa mathomo ba ile ba go hlapiša goba ba go tlina goba ba go dira eng a senke go diragala selo a catcha a dira miscarriage go se diragale selo a boa a catcha gape go diragala miscarriage a se diragale selo prof ka setšo goba mohlomongwe ka maitemogelo a lena lehuleng la ngwana le di miscarriage tše pedi di ka kgona go ba le go tšea karolo tabeng ya go pališa kgaetšedi ka gore a be le bana a ke bolela so malome ka kapa tabashi motho ga a fetša go hlokofallwa ka sega ga borena o ba ka gare ga leswiswi and then go ra gore go nyaka ga ditaelo tša go tloša leswiswi go swana le ge modimo a kgonne gore zwalela dihlare tša go swana le tše di bitswang bo mohlapafifi go ra re dihlare tše di tlile ka lebaka la gore go tlile ba le leswiswi leo e leng gore le tlabe le wetše batho ba go swana le bago motho ga a fetša go hlokofalla ke ngwana like go kry-a miscarriage as Dr. Refilwe a bolela re no o needa gore o tliliniwe le ka mo gore na eno ba jwalo gantši nna batho ke a ba romela sepetlele ba ba tlina ba re ga ba fetšo ba tlina ka tla ka ba fa taelo ya go nwa one e ke e bitšang Z2 ya kgona go tlinana le bona ba ba right so motho wa mohuto ngwana a dule godimo ga ditšhila ngwana a dule godimo ga ditšhila prof ngwana a dule godimo ga ditšhila that's why we kwa Dr. Refilwe a re ngwana a ka se dule godimo ga madi a le a ditšhila because
ba go file dilo ko strateng ba re dira abortion wa e dira go fetša wa dula ka gae so ngwana a dule godimo ga ditšhila ngwana o nyaka go dula le plekeng e leng right yeah ya go kwagetse prof e re ke dumele gore o tsheleditše sealemoya o wa kwa ebile o a tseba gore o swanetše nkebe le gore ba swantše nkebe a hlapišitšwe jwale Dr. Ref ka kapa ke kgopela go maraba mme o because go na le ntho e leng gore it's concerning gore o re o belegile ngwana a tlhokofala a na le 6 hours 6 hours yeah so ge ngwana a tlhokofetse a na le 6 hours go na dilo tse re tshwanetseng re di lebelele gore e kabe e le gore bothata ba mme e ne e leng because go na le malwetse a e leng gore a nna teng mo mmeng during pregnancy and then ha fetsa fela o kry le gore like ge a se well controlled a feletsa a tsere ngwana so gantši go tshwana le bo di high blood pressure which ka mo pregnancy re tlo bitsa gore e gestational hypertension or gestational diabetic di a diragala dilo tseo ke tsone tse leng gore di affecta batho ba bomme and then gantši di etsa gore motho a mme o kry le gore ge e le gore it's not well controlled o kry e le gore nako nngwe o belega ngwana ene ngwana e be e le gore a tla a se sharp but we need to understand gore cause ya gore ngwana hae a phele for 6 hours o tlhagile a le bjang go diragetseng during delivery ya hae ngwana he a tla irile he ba mo lebella ba mo skora bokae then that's when we will know because a ke re wa itse gore go kgonagala le gore bana ba ka kele ka mo maleng ba ishinke batswe and then go iragale gore ngwana o ira wa hema o aspirator gore like o hema makaka ale so clearly a ilo ya ko mafatleng which is what is gonna affect ngwana mo hemong wa hae so like ke dilo tse dintsi tse le gore o tshwantse mme a di lebelele to say gore gathwe ngwana o tlhokofetse after 6 o phetse 6 hours so the following miscarriages because ngwana o le re tshwantse ditso o tlile ka nako e right or o tlile a le premature na then e tlo gona gore e explain the recurrent miscarriages tse di diragalang gore okay mohlomong ngwana o tlile a sale ka pele then which can be due to cervical incompetence or any other things then gore a ire di miscarriages o dirile di miscarriages early at what age of pregnancy then re kgone go bona gore e ka bo e le eng the cause of that yes so ge a setse a le bjao then re tlo mmotsa gore o na le bad obstetric history that person then o tlhoka gore a kgone gore a batlisisiwe gore e ka bo cause e ne e le eng starting from ngwana o a fetileng re a leboga Dr. Ref a ke tsore prof o ne le sanya ka go staletša pele re ya megaleng no ke mokwele ga botse ka mokgwa boletseng ka gona doctor dinyakišišo tša bona ka mokgwa di sepelang ka gona le rena re ithuta se sengwe go tswa go bona re tla napara di latela go na le modupadi mo a re ke morokoma a re thobela ke kgopela go botšiša gore doctor re filwe gore o re ge motho a na le fallopian tube e one a ka kgona gore a be le ngwana na okay ntate ka kapa go kgonagala gore mosadi a na le fallopian tube e one a be le ngwana because remember mosadi o belega ka di fallopian tube tse two so one of the causes tse leng gore re rile di ka etsa gore motho a nne infertility re tshwantse gape re boele ko structural causes re lebella tsona di fallopian tube so gantši basadi o kry-ile gore ba belega ka di fallopian tube tse pedi but then it end up ba tshegile a one because of the ectopic pregnancy ectopic pregnancy ke pregnancy e leng gore e ka mo fallopian tube ga e ka mo gare ga popelo so ge re ya re ilo re rentsha because a se ntho e le gore ngwana a ka golela ka mo teng re tshwantse re khate that fallopian tube A1 then re bofe then it means mosadi o setse ka fallopian tube A1 which a ka gona gore a iberekise gore a fole pregnant oh yeah yes Boity Smith a re thobela Dr. Moremi my problem ke ditšhupu di blokile e le tše pedi can you help someone with that problem a reng ditšhupu di blokile e le tše pedi
le ka kgona go thuša mo bothateng bo ba ditšhupu ge di blokile e le tše pedi na? Okay. nna ka mo go rena e re a ithome doctor ka mo Dr. Ref. Oh, okay. Malome ka kapa di fallopian tube ga di blockegile e le tse pedi ra kgona gore di blockologe. Re go ise for a procedure e leng gore it tlo lokela gore something that will dilate those fallopian tube gore di kgone gore di nne le a way through. So but then remember gore sa mathomo re tlo batla go utlwisisa gore ke blockage e bjang ke eng ntho e blockileng di fallopian tube tseo. Then re kgona gore re go ise for operationing, then re kgone gore re blockolle di tube tseo depending on the cause. Yes. So yena wa kgona go thusega motho ba re di fallopian tube tsa hae di blockile. Yes. Alright. Because I'll give an example ya gore like gona le basadi ba bang ba re ke rile sterilization ke go bofa di tube. Okay. Then are at the end, maybe let's say after a certain many years, to say 10 years, how ki buile ki ketchitse hape. So it means gore go diragalang go pola mmele wa motho wa gola wa developer wa regenerate and all those things. So ke ntwe eleng gore as that possible one gore ne re mmofile di tube, then a gona gore na are ki ketchitse, then all the tube tse di tswalegileng I don't think gore o tshwantse a ware gore a ka se kgone go catch. We can fix that thing. Okay. Yeah. Go na le sele ka slaleng jam prof. Tabeng ya di tube malome ka kapa re a gona go thusha motho mara ke mola ke bolela lentšu ke re go ne mo doctor ya Sesotho e tsenang go ne mo ngaka ya Sekgowa e tsenang gona. Tabeng ya di tube it depend gore di blockegile jwang. Go ne mo e leng gore ngaka ya setšo like e le nna ga ke tlo kgona go fihla go tsona. And then ke mo ke boneng go le bohlokwa gore re kgwarantšhe le mangaka a Sekgowa gore mo go palang go bona rena re kgone go tsentšha letsogo, mo go palang go rena le bona ba kgone go tsentšha letsogo. Yeah, so di tube ke ntho nngwe e leng gore e boima e dependa ka gore e blockegile jwang. Yeah. Re a leboga re ka ya megaleng ra kgona go thusha ba bangwe ra kwa gore ba reng. Alright, motheletši wa Mutse Community Radio gona fa le go 96.3 FM. Nomoro ya rena ya mogala ke 0648582771 0648582771. MSRS mo moyeng dumela. 0648582771. go bohlokwa kudu gore o foune kapa o letse mogala o te putšišetše o te kwele ka ditsebe tša gago tše pedi. MSRS mo moyeng dumela. Khona 0648582771. MSRS mo moyeng ke go amogela dumela. Thobela re gona le kae? Aga ra go amogela. Sorry? Ba le theleditše ga le na ngwana le mengwaga me kae? Bokae? 50. Le na le bokae? 40 years. Oh, 40. Ga le ne ngwana mo lefaseng le la modimo ka bophara go ba ga le ne ngwana ka mogae? Ga le na ngwana mo lefaseng. Ga le na ngwana mo lefaseng. A ke tsebe. E mpatela khatela monagano. Prof, motho sho ke motheletši o na le 40 years. Since ba yena ga senkano ba le ngwana mo lefaseng ge a hlalosa. Taba ge ile so malome ka kapa. Go papa ke gore a ske a isha pele gole. Papa ga atle gae re tle re thome go dia dinyakišišo tša gore ke eng seo se moganetšang gore a be le ngwana ka ge e le gore o ne le tumo ya go ba le ngwana. Mara kgopelo ya ka ke kgopela a tle le molekane wa gage a ske a tla a ne a nnoši. Lebaka e le gore
re se ke ra dira dinyakišišo go papa fela ra boa ra lokišetša papa a ya go gahlana le mama gantši le mola go mama go ne le bothata a batle bobedi ga bona ya papa malome ka ba ke motheleditše a ke na molekano straight le bona ba mara bjalo go sene molekane o nyako o dia ngwana le mami ba le papa no ba tsamaya o ba sepele ga ba dule oya mara ka mapa eng gona le tloga le le seraga majwe go ba le a hlaetša ai jeso ka re fela meno sorry jeso ka re fela meno wa ga lati o dithipa di a kubega ya shashela ya no prof o nyaka lena tšentši ka lebaka la gore gone bjale re mo moyeng ka go hlompha ke tlo kgopela re o tle ka gae re tle re nyakišiše gore ga botse bothata ke eng le seo se go dirang gore o tsame o tsena ka moetswa o tsena ka moetswa o tsena ka moetswa go tsena ka moetswa o tsena ka moetswa malome ka kapa le yona ya ehlola gore o feleletse le gore motho o nyakana le ngwana ga mo kereye ka lebaka la gore garebe ye nngwe le nngwe ge e dula le monna e lebeletšitše di botse go yena go mo tlogela o ba ka gare ga bothata jwale motheeletši o ga tlatle ka gae and then re tle re bone gore ka mo thuša bjang papa le tla tšea dinomoro mola mafelelong ke mo ka latlela a founela bo prof ka moswane ba lefa di-direction go ba la fitlha ka mola ka gae gore ba tle ba kgoneng go le thuša yano le ne le mathata ka nnete monna gešo le hloka dipitšana nka leboa thata malome ka kapa re a leboga 0648582771 mcrs mo moyeng dumela a re gona rra lena a ra go amogela kgaetšedi yaka taba ya lekgono e le gapile maikutlo kgaetšedi ka nkane le rialo ngwanešo le ne mengwaga mekae lena 36 le ile la ba le ngwana pele a feta go ba la dira miscarriage ga senke le no dira abortion le na le molekane oya 36 years a gana ngwana ebile ga senka no ba gona a ke lemoše mama tšea dikeledi tša gago di phumule o wetše ka matsogong a maraete se segolo kore mama ke re ya nako o tle ka kua re tle re nyake go tseba gore bothata ke eng a kere o re molekane wa gago sa le gona boledišana le molekane and then le tle le re bone gore re ka ria jwang re tle re kgone go le thuša and then re kgone go arrangea lena se segolo kore le re botse gore re ka tlaneng and then ke tla boledišana le bo doctor re file gore ge le tla le yena a ba le gona kere ya and then ke tle ke kgone gore re go thuše o be le ngwana ke tse gore di a re gone se o nyakang go mmotsa sona na malome ka kapa prof ke to botsisa gore like mme o ka ge a bolela go na le ditsamayo tsa kileng a dira tsa sekgowa na gore a kgone go itse gore ke a palelwa go ba pregnant because of this a ke re o tshwantse o batle thuso o ska re gone no ke na le 35 years ha ke bile ngwana e tshwantse nne se maka mo go wena e go fisegele o tswe o ile go batla thuso so ka ge prof a mmoleletse mohlomong ha so tswe but it's best gore a tswe a ile go batla thuso so re kgone go tseba gore bothata ba gore mama a ska na le pele go ke eng le tsheditše mama ke re Sabela ke tiri to ka tshweng ga se ke dirwa di follow up tse le se ke leng ka se dirwa e re ile tapsi oya a gone bothata kgaetšedi yaka a re ya leboga le tla tšea dinomoro mola mafelelong mola ke mo ka latlhela letša mogala ba bona rena ba ka le thuša jwang danko 0648582771 0648582771 mcrs mo moyeng dumela Hey Mr. Kakaba minjani baba uvulele umhatsho ngiyandlula ke uvale msinya kunjani pa ngikhona kunjani ya man nginenkinga nyana la kimi umama lo engihlala naye ya asikhoni nathi ukuthi ngisithola abantwana mara wena abantwana una mhlawumnye unaye ngaphandle
nginabo mina ngaphandle. Umma uze nomntwana? Iye uze nomntwana umama. Ikinga ukuthi wenu nobabili uyabhala ukuthi abe khona. Ya wethu uyabhala ukuthi abe khona. And khona manje umama lo sekana 49 years ne. And so mina ngina 52 years. Oh yeah. Umama lo maqala ukuhlangana naye bakana minyaka engaki? Bekana 46 45 net khona lapha ngisakhumbula kahle. Shukuthi nina boma 4 years ni together ne? Yebo baba. Oh yeah, 4 years yeah. Yeah, indaba mayiso baba izokumela ukuthi nifike lapha ekhaya. Sizobona ukuthi inkinga yenu kahle kahle yini. Ngisho empilweni ngesinye isikhathi uthola ukuthi uphuma kulokho nje ku relationship enye bese uhlala nomunye umuntu abantu bayakhona ukwenza ukuthi lapha uye khona kungabe mnandi nalomntwana lo ufisa ukuthi abe khona angamane abe khona eneminyaka seyahamba uyayibona so into kuzokumela ukuthi ngikutshele yona kumele ukuthi ufike ekhaya sizokubona ukuthi singakunceda kanjani mara ngazi ukuthi mhlawumbe udokotela ngapha yena uzokuthini talk Ntate Kapa prof na ka lesite lena ka ke tlo batla mme o na le 45 years. O na le 49. 49. Ntate o na le 52. Ntate o na le 52 53. Ba o kopane le mme ya na le 45 years. And then ba zamile for mengwaga e mekanang. Remember re rile motho gore a nne re o infertile e tshwantse e nne for a period of 1 year. Mme a sa tlhabe a se mo prevention ba robalana ntle le condom unprotected sex. Then that's when we will call it gore o gona le bothata ba go cash. And then hape re boletse gore infertility e cause ke problem ya di ovulation. Ovulation go pola gore ke go boleletse gore e bolela ka di menstruation mo ileng gore le la release ga kere so me ona le 45 years is she still on her period like o sentsene a bona di menstruations tsa haina so then re gone o itse gore o kopa le ena ka 45 maybe ne sentsene a bona di period and then Ntate Kapa re ka seno go zama gona beanong re ra zama kgwedi e tlang a re zame ra zama kgwedi e tlang ha re zame. It has to be a consistent thing. And then usually re track the ovulation period ya mosadi. Nke le gatelleng yona eo ya the period. Ke nagana gore prof o ke la bolela o tla e tlhalosa ke la ya 14 days prof. Ke nagana o ke la bolela ka yona. Baba o tswele. All right. Yeah. Taba e malume ka Kapa e ya ka gore o le monna go ba msadi a botsa ke tsenelele ka mo basadi msadi ga fetša go bona di date tša gagwe re a bala matšatši a 14 ka letšatši la bo 14 le ile la lenyakana le spam sa monna santše ka letšatši la bo 14 and then le tsenele thobalano and then go tlo kgona go ba le ngwana maybe day 14 and 15 and then go tlo kgona go ba le ngwana mara ge e le gore mme ga a sa bona di date go tlo ba buima go yena gore a rieng a be le ngwana ga botse a ba fihle ka gae e le ba babedi and then go be le dilo tse le ka kgonang go ba botšiša tšona e le ba babedi tše e leng gore le ka se kgone go ba botšiša tšona mo moyeng tše dingwe re ya leboga and gape Ntate Kapa it's very important gore go le motho wa mosadi o nne le chart calendar ya hao ya di menstruation tsa hao so then o kgona chata gore okay today ke bone di period tsa ka for this period of time then it means ka tsatsi le ke ya ovulate then o kgona gore o di track di kgone gore o bone gore di regular or di irregular di tsamaya hantle ha di tsamaye hantle yes so le yone ntho eo it helps usually. Dr. Ref e le gore le sa le gona mo tabeng ya calendar ya matšatši a bomme normally ke reng a fetoga mohlomong ya ke no fa mtlhala ke re kgwedie motho wa mme o bone lehlapo la gage ka bo di 10 go a diragala gore kgwedi e tlang a ka le bona ka bo di 20 o go a diega
go a diragala ntate ka kapa ya change. It's not something saying gore re tlo re ha o bona diphiroto ka di 10 le kgwedi tla go ka di bona ka di 10. Oh yeah. No, because of the cycle and the hormonal changes and le dio tse di diragalang as motho a whole. Maybe ba bang ba berekisa le di contraceptives like di stress ba bang bana le gore o itse nna ke motho wa gore henka motho a ka mpotsa gore o mo diphiroto then le nna so matlar ke a bleed or henka bona madi so mar le nna ke a bleed. So that thing it's psychological. Okay. Yes, so it's on a less stress fela so it changes a lot. Oh yeah. Yes. Artope motheletši ka fo. Yeah. 0648582771 0648582771 MCRS mo mo intumela. Ntate Mabane le go doctor putisha go tsona ba nyane fela le dine bona botshware ka mo sekweng motho mo ba khona go bona fela ke re ka se ja khitsa pila le pregnant o khono cheka mo lo patele bo 400 something ba ro le moshimane o re wanya gale ga ne bo thuisa le preg wa khona gala gore ngwana ola go nyaka ngwanyana e le ngwanyana o nyaka moshimanyana e le moshimanyana o re ba khona cheka fela ndane ka mo se jo ke tlo botša prof le yena gore no ba berekile ba epete selo sa ka and then sete ka nthusa gore ke se ka kry-a bana ba tlo nyakišiša gore selo sela se epete kae ba o se epolola pele gore ba kgone nthusa ke le gona mo gae se feleletse maatla ke kry ngwana ke tla tšheletša mo radio ga ke tlo gore botšišo jaaka dikwagetsena dikwagetseng tate phatlamohlaka a re a leboga ye nya mafelelo prof e arabile ka mohlala o la o fileng wa re go ne le batho ba ba ileng ba tla kua go wena ba berekilwe dilo di berekilwe kae ke moka wa kgona go ya ko wa ya go di berekolla ke nagana gore ya rabegile already Dr. Ref ge motho a na le maybe 2 weeks a ithwele le a kgona go bona kapa le a kgona gore go ne le se le ka se dirang gore ngwana e be ngwanyana go ba e be moshimane ha re control o bona tla wena wa thega so ke nagana gore o kreile karabo ntate because dilo tse ditse ha se metšhini ha di bereke ka metšhini but however ntate kakapa if e le gore go setse go na le implantation go na le sperm le ntweng eo e le sperm and egg di tlhakane tsone di tlo decide gore ke ngwanyana gore ke moshimane na a gona gore na re ka tetle ra go fa injection ya gore ra tshela injection gore motho e nne mosadi or e nne monna na akere and then le ka 2 weeks it's still very early gore rena re ka tetle ra bona gore ka mo popelong go na le selo go populetsa e sa le spirit sa modimo mo gore go diragala eng so yeah o kwa gaetse prof wena Dr. Refa 0648582771 MCRS mo mo intumela hello le kae ra gona ra lena na ke Mago Angel ka Motlasokoko ra go amogela Mago Angel ke gopela o le bo doctor ka baka la gore ke le ka botsa ectopic pregnancy ka 2016 la khwetsa eng ectopic pregnancy yeah at 2016 so go tswana mo ke ne le go fila o ka re ke KCC after that like the doctor la re o sita re motware o mabakeng le nata mo a ka bona madi a ta gwene a o sa direga selo go khetsa go bala mara we ke fila gore ke KCC a feta o mga go tswa madi ke tsore nae motho go feletsa ka gore a re thome ka mo segweng ka fa ntate ka kapa a o motlhaloganye ne Mago Angel tswara jwa le prof o ikuile ga botse mama o re sale a ba le ectopic pregnancy 2016 yes so o sa fila o kare o mo mmeleng ke bia ga botse Mago Angie kana go ngwa ke ne le go fila ke go no fitisa digwedi mara na go ngwe ke fila gore ka re ke preg ke mokana after even my 3 weeks or but my your ka kwa motho ke mokana madi ya la gore mama o fela hlagela ke yela ya gore madi a stope 3 months a boe a tswa after 3 months a tla stope 4 months a tswa after 4 months go ba bualo mama nna ke tlhagela ke tabe ya gore ke tsebe tsa ka ya gore mabaka ka tswaneng mama o na le mathata a mabedi ga a tsebe matšatši a gage a lehlapo number 1 number 2
mama o ile a ba le yona ntho le re ke topic pregnancy or what ya yona and then go tloga mowe mama ka moraga dikgwedinyana tše pedi tše tharo o ne le go tekwa o kare o khetšitše and then senenneng a bone lehlapo la gage ka nako nngwe o ka re o kgona gore ge a ka bona go ka bona motho a le mo matšatšing le wena a go tlhagela ke yone la o e boletseng wa re psychologically yeah but taba ya ha ntate ka kapa remember motho like nako nngwe usually o kry le gore motho wa mme o batla ngwana bo serious and then o feletsa e le gore ke ectopic pregnancy. Okay. So ectopic pregnancy vele it means gore they're going to remove that pregnancy because haya nna mo e tshwantse ke nne mo teng. So in na stress mo mothong wa mosadi mo ileng gore it's very important gore after that operation re matlele di psychological therapies gore ba a kgone gore a bolele le motho a kgone go amogela. So what I'm taking here ka mama it's o sentsene ana le bothata bole ba go nagana gore ke pregnant because ha ke ria a psychological help gore motho a kgone gore a mo reassure and then a kgone mmotsa gore it happened, you can still try again, and then o tshwantse o ire so like coping mechanism. The ectopic pregnancy it's very stressful, especially how batla ngwana. So yeah ke nagana gore mama le yena e sentsene e mo amile mo gopolong wa gage a ke tseng ya rena tsa go swana le tšeo ka mo lehlakore la rena tša di ectopic malome ka kapa normally a re bereke ka tsona mara tabeng ya madi a mama a tle re mothuše tabeng ya madi ya mosadi santše a tsebe di date tša gage ene di tswa gabotse ene ka nako nngwe di no go fapana mara a di tswa gabotse mosadi a tsebe di date tša gage because re gahlana le yona this thing ya gore o kry-ile gore motho o re no mane kgwedi tše tharo di a feta a ke bone madi a ka yela ya bo 4 ya bo kore like go fete tše tharo a etswa gabotse after ya bo 4 mosadi a re no madi a ka eme and then ga ane le monna o thoma go thaba a re no man ka mo ka re ke zwetse go ke tla emela peu ge etswa wa e bona gore le ba bohloko ga tlo kwa mosadi o la mo phone la re gape jwale ke mo matšatšing taba ya bomme ge batho ba ba tshela ke di-dating e ba le thabo ka mohlakoring la bontate e ba le thabo ka mo lehlakoreng la bontate ka re ba tliša melaetša Dr. Ref mama o sa le gona le arabegile goba go sana le se le kang go se tseba no ke arabegile ke totse funtse bona ka moka ka gona go kopana le bona. Yeah, because re tshwantse re itse gore mama o na le mengwaga me kae ya kere Yeah. o dirile ectopic pregnancy ka ngwaga mang then after go dira that ectopic pregnancy so clearly the menstruation tsa hae a zanke di a boela back to normal ka mokgwa a bolelang ka teng. So we need to know gore what's causing that abnormal bleeding ya hae because that's abnormal. It's not normal. Yeah, it's irregular. Okay. Mosadi like prof a bolela mosadi o tshwantse a be le di regular o tshwantse o itsebe go le mosadi. Dr. Ref Yeah. the calendar cycle cycle Yes. ya lehlapo la motho wa mme ke eng nto ka ba gape go bolla nnete batho ba magare ba mantši nto o ka ra ba itsebe o ka re ba notse ba ile gore wa mola go bo di-10 mola ke swantše ke bone lehlapo ke eng nto o ka ba lemošang yona go ba mohlomong wa ba ruta yona mabapi le the calendar cycle Ntate ka kapa ke nana gore menstruation cycle it's a very broad thing e leng gore go e tlhalosa mosadi o tshwanetse a tlhaloganye each and every step. So I will ask prof gore tsatsi le leng a no etsa just that topic so e kgone go coveriwa yona e le one because ntho e nka e bolelang ke gore like ke boletse gore ovulation ke tlo boela go ovulation because those are the causes, some of the causes of infertility. So if mosadi re ro cycle ya hae e tsamaya it has to be 28 days. So mo 28 days it means let's just say ka 28 tsatsi la bo 28 we expect you to bleed. Okay. Then wa bleed it's either o tlo bleeder 1 2 3 ba bang ba na le di bleeding tsa gore ke bleeder 3 days ba ba bleeder
5 days ba bang ba bleeda 8 days. You have to know gore wena cycle ya hao ke bjang. Oh, yeah. So ka letsatsi la hao la the last day of your menstruation, then o tlo thoma go counter bjano re countela go ya kae ovulation 14 days. Yeah. Then after 14 days, then you count 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. It has to come back again. Ka tšatši la mafello o thoma go counta go tloga ka tšatši la mafello ge o ema. O eme today. Yeah. Then it means today. Tomorrow it's your day It's one, one. that you're starting to count your ovulation date. Oh, okay. The date that you'll be ovulating ka yona. And then go ya ka a normal thing. Yes. Ge re letšatši la bo 28 Yes. o swantše a bone lehlapo la That's gage. a day of cycle 28. But however, ba bangwe ba na le di irregular, it will count less. Yeah. Mo e leng gore motho re ke bone diphiroto habedi mo kgweding. Ba bangwe they will count matsatsi a fetileng like 35 days, which is a very long time. Yeah. Mo e leng gore it's not a normal menstrual cycle. Yeah. Then she needs to be worked out, investigated re kgone o tseba gore ke eng. Nke ke butse se sengwenyana se ke ileng ka se kwa before ke ba mogaši kua go boma 2006 ya 2006 go ne motho mongwe e sale a re le kgarebe ge le kopanela kapa le tsenela mapaele masogana a fapaneng ba kgona go mo tšhentšha letheka ke nnete ga kaka Ba kgona go mo tšhentšha letheka in what sense? Like ka mo saeteng la rona re tlo zama gore re tlhaloganye gore in what sense, because of dilo tse dingwe ga di bereke as we perceive things. Oh yeah. Mmele ha o tshwane le ka mgo rona re tseyang dilo re di bereka ka teng. So of course yes, it goes with how we believe rona as o le motho wa Sesothong le motho wa Sekgoweng. So eo yona ntate ka kapa a ke itse gore ba tla be ba e bolela bjang, but then bo prof bone ke nagana gore ba ka e tlhatsela. Yeah, a re bie so ka kapa if o le mosadi o robala le banna ba ba 9 o sa berekiše protection go ra gore o tsentšha malwetši a batho ba 9 mo go wena, and malwetši a batho ba ba 9 ga a tsena mo go wena go ra re something mo mmeleng wa gago sometimes se ka change. Oh yeah. Oh, ntate ka kapa ha mentiona gore thobalano ya protection or ya eng, because ka mgo profile bolelang ka teng I will agree with you to say gore ke nnete, because remember during thobalano e senang selo re deposita di DNA into each other. So that's why at some point o kry like batho ba le wa bona o kry batho ba ile gore ke kgale ba nna ntate ka kapa o kry ba wena o tshwana le motho o ba setse ba na le tshobotsi e itseng, because di DNA tsele tsa monna di setse di tlhakane le tsa mosadi, so di etsa tshobotsi go bona e tshwanang. So ntwe profile buang batho ge ba ka ile nako e telele ba feleletša ba swana like a ke itse gore ke nna ke bona kili one prof. No, I like, get it. Honestly. No, how say boy? yeah. No, like I just need your honest answer on this. Yeah, one. no, ki bone gabedi ya. Yeah. So ke ntwe e buang ke prof. It does happen, of course. Yeah. Kaka. Yeah, prof. Ke nyaka go lemoša batho se sengwe. Yeah. Ge o le mosadi o dumelela banna ba 9 ba etla go dimo ga mmele wa gago. Something mo mmeleng wa gago se santše se change. Yeah. Ke ntwela e leng gore o tlo kry-a o imišitše kuo go sa sa gore kuola ngwana o la tla swana le o mongwe gante ko la fetileng pele kore gona mo gabotse ke nyaka go ikwešiša doctor le mo gore gabotse go a kgonagala gore re le banna ba bararo re tsene mo go tee, and then ngwana e be wa ka gomme a tshwane le o mongwe mokete wa mogwera ke na. Tate ka kapa a ke batle gore re tsenelle dilo tsa thobalano ka tatsile a go molato and 0648582771 MCRS mo moyeng tumela MCRS. Hello. Thobela Le kae? re gona ra lena Gona. Mm. Ke nna tlhoka ina mamphogo.
ra go amogela wa ke nna nthong ke mma motho ke ka ke hloka ngwana o hloka ngwana ke hloka ngwana wa ke ya mabaki ke 6 years 46 years ga ke ya mabaki ke ba maketeng ka fasa mokhuba mo khatsi mo dinteng mo ditsiyong mo go aba ba kwa bohloko le matswa a fisha le ke apeka ke tshella ke matla ke khopela thuso oh ya ke a hlaka mo ke leng ke ra tsona ke le betlai ke mo ga go maketeng ke mo kana ke tja ga le go hlatsa a ke gore bothata ke na 46 years le na le bokae 46 years 46 years le na le ba le neng le bona bana o le motho ya ke nae le thoro ba ile ba gona pele mohlomong ba feta di miscarriage jwalo ba kile ba gona ba feta ke swara magama ga ke ya miscarriage ngara ke tlogala go matsileng se gore bothata na ke oh ya wala a ke tlo bothata na go tsena ke le go nyola go la lone so ma pa ka sha le mmele ka ga botse ke a bereka a be go nne go ngisa ke tsela ka mtshala ka mate ka gore bothata ke gore metsapolo ka moka ino fitsa oh ya ye prof ka renya ka lena wa tseba mo re ka siriye ngwana go dimo ga bolwetse mme wa bagwa ene sa mathomo pele re ka re ya go thusha mme o ka ngwana re santse re nyake go tseba re malwetse a ga hlola keng o a bajwa wa mokwa o no mokwa gore o a bajwa gore mmele wa ga ka moka o no bajwa o a hlatsa a ne matla pregnancy ga ya go dula mola go go ria galang ka ene a ke tsebe tokotelo re wena ore me a re nana le di miscarriages so ke nagana gore eo e tlo re leader hape gore re batle go itse gore miscarriages tse repeated di cause ke so probably ke taba ya the endometrium so go na le bolwetse bo ba re ke endometriosis endometriosis e tshwara like basadi o molomong at any age group so ba tshwanetse ba rule out gore ga ana dilo tse tshwanang le tsone tseo le bo di-fibroids like ga ana any abnormal structure sa popelo or sa cervix na ke eng e tlabeng e causa di-miscarriages tsa hae tse kana so ke mo re tshwanetse re tseye mo teng and then le ga profo a bua gore of course o ka se batle go irelela ngwana mo godimo ga bolwetse so most probably there is an underlying cause of all those things that needs to be investigated malome ka kapa mme o sa mathomo o swanetse go no tseba re santse no tla gae re tle re mo thuse ke ya mathomo e re santseng re dire mme re mo tšea di-test just pedi re be re mo tšeele tša sekgowa re di tšee re di bee mo and then ge re di tšee re di beile mo re bua le go tloga mo re ya kae go fola o tlo fola a tle re mo alafe and then a tla kgone go kry-a ngwana mama mogala ba gago kae o gona mogae o thieleditše ge re bolela sone a gausoga ka gona ke mo go tšhomi yaka taba e ya ema pele mama wena o go tšhomi ya gago ke mo go tšhomi yaka e nngwe gona ke na mpiditseng a re o ka ka ba bolela le bo moreng ba bola ka taba ngwana e ke robetse a re tsoga o tle mo go nna o bolele le bona o ga le ne radio ka gae a re ne radio ka gae lena a thadise radio mo ntshengele mo founung ya gagwe mo motho oh ya no be ke nyaka e ya gore le go tšhomi ka nako ya go di bothata prof le ka tswela pele mama taba e ya mohlapologo e tshwenya wena o nnoši goba le papa ya motshwenya ya mohlapologo e tshwenya nna ke nnoši mare e ne le nako mo go nna ya go tshwenya alright ke dikile ke mabakeng ke gona mokana ke kwang botlhoko go mokana go a loma ne ke felela ke mata mo le gore kere ke se ka kgole ntate moremi ke ka kgole mo e leng gore ebile na a ke ne batswadi a jedifo ke ne batswadi kore ke no bula le bana ba go fela ka mogae kore ga sento ba kore ke no robala ka moremi kore ke no robala le seke la hutumala thata mama la tekweša bohloko tšeang difounu nto bohlokwa ke gore tšeang difounu le netefatšeng gore go sa le a founa
and then ba tlo le thuša mam ba tlo le thuša no re tlo le thuša mama godimo ga bothata bo wa ke a wa tsa nka leboga ka leboga kudu go menagane ebile le kore nka takatakataka go leboga kang wa ka bokgomenya kang ngwana ka gona le bošego ka robaleng awa le tlabe la tshepiša dilo tše le seneng le tšona mama ka nako ba tlo dinyakang wa kry-a le senatšo ke mmereko wa bona go thuša batho ba tlo le thuša and then lena le tla bona gore na le tla leboga ka eng le badimo ba tla moleboga le modimo o tla moleboga no a gone molato mama lokiša mpene mo letleleng wa leng di-phone number le mogotsi yago prof e re ke thome ka mo go dr refo nke le mantšu a mafelelo ke mo ka le laelaneng le batheeletše tate ka kapa mantswe a bofelo a ka ke gore re na le temogelo ya gore infertility ke bothata bo bogolo bo e leng gore bo etsa tlhokaboroko ka mo gae so ntho e nka e buang ka e advisang batho ba borona ke gore the earlier the better o batla thuso because if e le gore o a ema and then o tlo re at age of 35 or 45 or ke sokola go nna le ngwana, we need to know gore o zamile eng o dirile eng up until at this age. So batla thuso e sa le ka pele and thuso o ska e batla o le one ge ba o na le ntate ka montlu siana le ntate and then le tswe le tsholo le ba babedi gore le tletle le gone go kry-a thuso nako e sentse de e le teng ka nne mekgwa ya dithuso ke e mentši thata ntate ka kapa ga ka mo gae go sa kgone gore go nne le lesea re ka nna ra batla serokeng gore e kgonne gore rwalela ngwana o so like this thing they just need gore motho a batle thuso then a tla kgone go thusiwa accordingly so ke yone ntho e nka e buang and then re a leboga o re le ka batla eng o re tle le rwalle ngwana nko o e tlhalose batho ba like ke tlhalosa gore ntate ka kgona le mekgwa e mentši e leng gore if e le gore mosadi o unfit gore a ka kgona gore a tshware ngwana ka popelong ya hae re ka batla surrogate a surrogate it's somebody o tshwana mohlomong le nna and then ke re nna ke tla batla go tshwarela profo le mosadi ba sa kgone go dira ngwana ke re ke tla re ke berekise ya ka popelo ba tsia sperm sa mosadi le sa profo I mean le sperm sa prof ba di tlhakantse ba tle ba di nne nna ke nne incubator ya ngwana wa bona wena o ime mara o tseba re go fetša go belega a o tlo ba le ngwana o ya ka moreng ngwana bona. Yes, mara ntho e dangerous too much e batla the paperwork e batla go signelwa because mosadi ha imile o create a very strong bond le ngwana so at some point in na bothata gore a re ke fana ka yena as per agreement ya molomo fela so e batla go signwe fatshe and then le bona ba tshwantse ba itse gore they are going to take care of that person so le kwile prof ke kwele ke ikwišišitše go ra gore malapeng ao e leng gore ntate mme ba hloka ngwana ntate o kgona go ba le ngwana mme le ntate gore re ba ka tswa ba go nyaka thušo ra nyaka motho e leng gore a ka kgona go re swara a re swarela ngwana jwale tabaši malome ka kapa pele re ka tšhaiša ke kry-a molaetša mo o tswa go leseilane hunadi ke mongale a re thobela prof le ka kapa le dr refilwe ke kgopela thušo ke mme wa mengwaga e 42 ga ke na thari ebile nyalo la ka le senyegile ka lebaka la go hloka thari ke sepetše di-doctor tša sepedi le tša sekgowa ba mo dirile di-operation ba re di-fallopian tube di blokile and ba bangwe ba re ke na le sešo mo molomong wa popelo mara ga ke kry-e thušo hloka thušo motho wa modimo o na le 42 years o lekile ka sesothong o lekile ka sekgoweng o nyaka thušo o swanetše gore a e kry-e malome ka kapa a tšhe difounu ke tlo mo fa difounu
nna ge ke šetse ke eleletša mara pele ke eleletša ke bona o kare o ne le o mongwe šue ka moo ya ba re dumelang ka sealemoyeng ke kopa thušo ke kry-a makgarebe a ima empa ka morago ga kgwedi tše pedi ba tlogela nkile ka timelelwa ke seaparo sa ka gare seaparo sa ka gare o seaparo sa ka gare pelo ya ke tse gore na ba ingwalelang o re o pelo ya gage e botlhoko pelo ya ka e botlhoko thata ke kopa thušohle ko gore o ile a timelelwa ke seaparo sa ka gare and then ntwela o nagana re ke yona e mo khosetšang gore makgarebe a gage a ima empa 2 months gwa thubega Dr. Ref mpa ya 2 months e kgona go no nyamalla just like that ya 2 months e tlo nna miscarriage ya ke re ntate ka o go ra re ba dira di miscarriage ba ya ba miscarriage a e nyamalle o eno ba o miscarriage bua tseleng ke miscarriage all right okay and e gopola gore like a ke re rona re di tsamaisa ka di weeks so motho ha tlo re o 2 months then it means gore o na le 8 weeks so 8 weeks it's still not viable to can say we call it a pregnancy e sentse ne le ntho e leng gore hey we ile but then we need to know gore e khositswe ke eng so a ke itse mohlomong ka side la bo prof but at our side re ka se re mohlomong ntate o ke ena ba khosetsang di miscarriage ka gore a re ke robalana le basadi ba botlhe ba miscarriage then yena o ipona ka tare mohlomong yena ke ena bothata mo so a ke itse ka side la bo prof gore bone ba tlo itsea bjang prof nna maela nka fang banna shia go tseba gore ke gale o nyaka ngwana le mosadi go pala ge mosadi a fetša go ima mo fe nakonyana gore ngwana a kgone go dula a bopegabe ga botse o se kwa motshwenya kudu go tseba gore mo gongwe o ne magarebe go feta 4-3 o ya kua le kua se ka wa tshwenya mosadi o motlogele mpa e go lebe ga botse ke maela nka fang batho malume ka kapa taba ya go hlokega ga bana e gona ka gae e tsoša batho bošigo batho ba botsišiwa gore ngwana o kae le ge molato o leng gona ka gae o sa nyake gore go sekiwe ka lebaka la ngwana batho ba feleletša e le gore monna goba mosadi o sekišiwa ka gore ngwana o kae monna le mosadi ba swana diphoso mosadi o re monna ga o be le ngwana monna o re mosadi ga o be le ngwana ka mo malapa a thubegile basadi ba šetše le meago e megolo dintlo di timilwe ke maswiswi ka lebaka la ge banna ba sepetse ka lebaka la ge ba nyakana le ngwana o bohlokwa malume ka kapa batho a ba tlogele go dula gae ba re ga ba be le bana batho ga batle go batho bao e leng gore ke ba thuša ka batho ba gore ba kgone go ba le bana a batle gore rena re bona re ka ba thuša jwang nna ke na le ditaelo tše ke neng le tšona tše e leng gore ke di fa batho tša gore batho ba kgone go ba le bana ge go pala re ne le bo Dr. Refilo Shiba re gausi le bona re kgona go bona gore ka lehlakoreng la ka mo segweng re ka dira eng gore motho a kgone go ba le ngwana se ke nyakang go lemoša di-patient tabeng ya ngwana patient a e re ge e nyaka go phethela ngwana malume ka kapa a tswe straight a fihle ngakeng a re nna ngaka nto ke e nyakang ke ngwana and then ngaka e tšee nako ya patient e mofe maybe close to kgwedi tše pedi a lebellane le taba ya gore go be le ngwana fela tše dintšhi tše kore batho ba di beetše ka thoko probleme re gatlana le yona ka di-patient kore ba nyaka go dira dilo tše dintšhi ka nako e one and then nako yela ba dirang dilo tše dintšhi ka nako one go senyaga dilo tše dingwe goba tše dingwe di šalela morago so nna se ke nyakang go lemoša ba thieletše kua gae ba bogedi go le le gausi mo le leng gona ke gore ke a le rata ga ke rate ka metseng ya lena go hlokega masea itlang re lekeng re pallweng re lekile le seke la no dula la nolla la te tshwa diphoso la omanyana ka mo gae itlang ke tle ke boneng gore nka le thuša jwang go le le gausi mo le leng gona le seke la no dula mo lella go dula mo lella le ka se thuši ke selo so matšatšing a bo le kgone go kaone ngaka tša sekgowa di kgona go kwana le tša setšo ke perekišano ye e leng gore e boima gore e be gona mara re a leka ka matla ka mokgwa gore ka kgonang go ya ka ditumelo tša rena
so ke rata go tsebisha batho tabashi o ka tsena kereke efe kapa efe goba wa ba tumelong efe kapa efe ngwana ga se gona ka gae o ka se tsogolobile le khutso o ka se no tsoga wa no re ke tla no re rapedi modimo a nthuša modimo o re mo rapelang o hloka thušo ya rena go swana le ga re beile a re tle re be bathuši ba setšhaba e tlang le kry-eng thušo le tle le kgoneng go boela dikerekeng le tsene le thabile le ya le masea ao kerekeng e tlang re boneng gore ka le thuša jwang nna malome ka kapa ke fetša ka gore batho ba te tlhokomele ditseleng dikoloi ba nna di a thekgwa mebele e a thekgwa batho le ya gae kua gae le yang le seke la nagana gore le a ratwa yang gae le fihleng ka tlhokomelo le seke la no fihla la botša batho diphiri tša lena he nna ke ne tšhelete la tlhole kgantšhetšana o tlo ba wa kgantšhetšana le batho ba barogo baswa a re tlogeleng gore ge re ne le ditšhomi tša rena re di botse di-plans tša rena tša bophelo ge o tseba gore ngwago o tlang o nyaka gore ya eng se se botse se sware e be sephiri sa gago tlo bona se tlo phethagala re ya gaya re ye go kgantšhetšana le tloga makgweng go le le gausi mo le leng gona ke kgopela re le yeng gae le te tlhokomeleng ge o te tseba gore wa gae koloi ya gago ya berekwa monna nyaka motho a e bereke ka pela e le gore go apala feta o e bereka re go berekela yona o ya mo o yang gona ke re modimo wa badimo a šireletše batho ka moka go le le gausi khutlo tše nne ka moka tša lefase mo ba yang gona ba ba yang dikerekeng ba sepela ga botse modimo wa ba šireletše nna ke tlabe ke bina kua ga matlala ra mošebo go sasa ke goroša tshepo mošikaro ya ka kereke e tlabe e tsene mo go sasa ka kua ga matlala ra mošebo ka morago ga sekolo sa mahlakodiša tlabe re bina fao re goroša tshepo re mo iša gae e tlabe le ge le rena re keteka ka nnete a re a leboga prof ka mokibelo goba marika dula le re re ka se go fetogele re mogwera wa gago wa potego 96.3 FM your friend to rely on yeah prof mokibelo re tlabe re le ka kua Almas Drift o ka re ke se ke sa phoshe tlabe re goroša sesi Dorini tlabe re bina fao e le ge re ntše re keteka re feleletša dipasika tše kore go sasa le ka ga matlala a ramošebo sasa re ga matlala ra mošebo ka morago ga sekolo sa mahlakodiša ka mokibelo le Almans Drift C ya re goroša Dorini Matlaila re a leboga prof a re tshepe gore ba tla batamela fao ba mahlatse badimo ba ga bolena ba ka bona ba ba topile le ba fa ditaba tša bona ba kgona go tloga ba fodile ke therešo ka nnete a ke ba fe difounu ya 060 959 0303 060 959 0303 ge le nyaka Dr. Refilo lo mo kry-a mo go number e ya mopapa e re ke le feng yona ke 076 841 8392 ge le ka se mo kry-e lo mo kry-a mo go number ye ke le fang yona mo 060 958 2251 060 958 2251 nomoro tše ke le fileng tšona ke tšele ka difounelang kgole le gausi mo le leng gona ge le hloka thušo ka mola go WhatsApp le nyaka di-location ba ka kgona go le romela neng kapa neng re a kry-agala ka kua ga matlala ra mošebo H23 gausi le letamo toropo rena ke Seabuswa and Marble Hall kgole le gausi mo le leng gona ge le hloka thušo ka di-Sunday only ka di-Sunday ke kgona go le direla online consultation and then ge o hloka ditaelo le gole ra kgona go go khoriela and then wa kgona go ka di kry-a so tšintšhi le seke la tšhaba go botšiša ge o bona o ka re mo gongwe o tloga o hloka thušo e tseneletšeng o tšhaba go ngwala mola letlakaleng la rena e tla mola emailing ya rena ya drmoremi3@gmail.com drmoremi3@gmail.com or maybe o na le complain e leng gona or go na le se sengwe se o nyakang gore lemoša gore re le ba ga moremi re improve mo go sona o ka re ngwalela mola letlakaleng la rena la email la drmoremi3@gmail.com and then maela lena re tloga re a rata ka kudu ebile ko ona ka re phedišang
ke a leboga malome kaka re lebogile prof selemo goba mariga dula le rena re ka se go fetogele re mogwera wa gago wa potego 96.3 FM your friend to rely on pitša e kgolo le ye nnyane gore na di a swana ka gore la rona ke kgolo le tše nnyane theletša lenaneo la pitšeng tše kgolo ge o fetša o romele bothata bja gago ka nomoro ye 066 070 3413 a kopane go pitšeng tše kgolo mošupologo tlhala bone Elias Nyane go fitlha ila lesomepedi you.